nyonso bapapa balobanga biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko lisanga ntango ekoki ameka alobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele keke nyonso komona yo ekoyemama na biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota Satana,
mokili mobimba oyo mosala mwa tata nzambe ye aponi bino mozala basoda baye kolongola mabota maso obo mwa satana lingomba moko kondise moko kolongola mabota maso obo mwa satana lingomba moko kondise moko. Nami
Bana
Hola,
ya tata ya mwana pepe vya longo. Batata pe bamama mwanza kana betu mebika bainzo wa beto na tina ya diambu ina mete limisa beto samu beto kuiza kwako. Na nani betre kuizaka? Betre kuizaka na tata Nzambi ina salaka zulu na ntoto na beto batu. Na yau mutu ke kubamaka na kukwenda na tika ke tata Nzambi na tika ntinu mebo kidisa beto. Mutu ke kubamaka kufuata mbote kukikubika samu ntinu andimona ke vraiment batu mekuiza na fete mumesepela kadibeke propre yawina mutu na mutu andi kubama betu keba samu makabu zole betu ketete na yao mutu ankaka mutu ya Nzambi andi ketete mutu ya Nzambi mutu ankaka mwana Nzambi ebe yandina ketete mutu ya Nzambi kisalo nandi andi zona ve bana ya Nzambi bakuwa ndinga ya Nzambi yandi tangu pemefwana samu andi banda tuba vana ndikele ngenge kuwa mambo nandi yao na betu meke bisela ntete. Merci batata na bamama betu mekota na nene ya diambo betu. Betu metanga mukanda ya minkunga. Minkunga ya betu kebokilaka minkunga ya Davidi samu na nini yandi vuandaka mutu ya ntete sanisina katata Nzambi na minkunga. Minkunga yai betu metanga yake na buku ya ntete ya minkunga. Kadi minkunga pe andike na 5 livres andike lokola Moïse kena mikanda 5 minkunga pe andike na mikanda 5 kanangeke bakula kafe zabaya mukanda nandi ya ntete ya minkunga ya mebanda na mkunga ine ya ntete yamekwenda suka mkunga ya makumi ya Namos. Psaume 1 yamesuka na Psaume 41. Livre azole yake na 42 yamesuka na 72. Livre ya tatu yake na 73 yamesuka na 89. Et livre ya iya yamebanda na 90 ti na 106. Livre ya tano yawe yamebanda na 107 ti na 150. Minkunga yai ban Israel bayimbilaka yao bamebima na kinkole ya 430 ans kuna na Egypte. Samu na kiese ina bamonaka na lulendo ina tata Nzambi sadlaka ba nde bamebanda kuyimbila nkunga bayimbilaka yao banda na tangu ina ti na mbikudi Malaki. Baupe mutindu bayimbidilaka yao beto na ngeke na kuyimbidila bubu yai. Bete na kuyimbila minkunga ya mutindu na mutindu ya kukembelela Nzambi ya lusambulu. Mingi sasa ya minkunga ngemekatala yao na nkunga ya 34 verset 1. Ndengeke bakula sasa ya nkunga. Nkunga yini ya 34 verset 1. Kuuna bamonisake kuzitisa Nzambi pe lusambulu kupesa ndi lukumu pe nkembo. Nkunga yae betumetanga betumekatala diaka bakuzaka kabula minkunga ngo na
biteni diaka ya mingi ya nkunga betu metanga yake nkunga ya Mesia yake nkunga samu na nzitusu ya Mesia grupu ya minkunga yai ya Mesia kana betu sosa yao yake 15 pisom kena grupu yango nkunga ina betu metanga ya 24 ya metubani mtoto uvuiulu kwa mfumu ye ya yonso no ye na muwao nza ye bakalanga yo kundu kadi yandi watu de la wolufulu mutandu amimbu yandi wasiamisa wo vantandu amila nani unabaluka mumongo wa mfumu yenani unakota muvinga kyandi kya nlongo wonso wena moko makondolo bila ye wena ntima wavelela ulembo lovengu muna mwela ndi mubungyangi ale lembo lodia ndefi za luvunu batata na bamama nkunga yai yametadisa nene ya tata za na kisalu ndi salaka kana betu bat kana tangu yai pe betu na kuyimbila bona betu kena muyimbu pemeko kana lokola yai mokili oyo ya yawe tambola malembe donc yake toto na zulu ya nzambi maintenant njuvula amekuiza vana na muyimbo wango banani lenda monte na montani ya nlongo banani lenda kota na kivinga na yandi mvutu pemekuiza batu yina kena maboko ya kuvelela mintima ya kuvelela baba ke kudiaka ndefi ya luvunu ve batu ya mutindina baunde mekoka kukota na kivinga nandi ya nlongo batata na bamama kana betu tala diaka na verse 7 ya metuba beno lubiavulu ludongi kantu mieno yebeno lubielo bikabimani ludongi kantu mieno ntinu anzitusu mpasika kota donc betfana kukiyina na meso atata nzambi kutumama na mambo nandi samu yandi kota kati na betu betike benga na katata nzambi na nini na bizaleli ya betu ayimbi yande ndike na nsatu ya kukunda ya kusikila ya na mutu beto bongisa bizaleli na beto samu ntino anzitusu andi vwanda tangu nyonso tu na banzutu na beto samu andi sadila banzutu yai kadi yake bayinzo andi tungaka awana ntoto samu andi nkunda andi vwanda betu bebisa banzutu ya nzambi ve kana betu mebebisa ebe betu kota ve ngena munu kumitala mutindu muna kutambudila kana mbokolo kuizaka mazono mbokolo ya zona tuba nini lufwa kadi bampangi yankaka pe mazono bakufuaka na miniti ya pe baka na kufua baza abaka ve kena tangu ya ibale nda kufua kana mbokolo kuizana ngena munu eske sinobetike kota natika ngobete kuendaka na mbanza velela kadi kuna kwani andike vingila kabetu faso papa dia ngenda ketuba ketemuke vingila kabenu na ntumpa sika yina vana ndike telemak betu vanda na mayindu kekana mbokolo mekuiza muke kota
na position mutambudila kama zono faso muvandilaka kilumbukina kana munu babokilaka sino mukotake beto dongika baintu na beto kumikitisa sa muntino ayenge andi vwanda tangu nyoso tu na banzutu na beto kuna beto meluta beto mekwenda na mukanda beto ya misiku batata na bamama misiku nene ya diambu awa na misiku ya kele na beto mikwikizi iki tangu mutuke kuikilaka eske kilumbi na baka yamba kabeto na dibundo awa baka budilaka beto miziki c'est vrai que beto kilumbi na beto baka kimunkuikizi point d'interrogation donc tangu betu mendi makulanda mfumu Yesu mena bame banda kulongela betu malongi bame banda longela betu misiko ya nzambi betu na kulonga malembe tange melonguka ya ngeme lunda ngeme banda sadila ya bosi ngeme kuma munkuikizi na misiko betu kumbinaka munkuikizi kana beto tala tata nzambi animesala Adam tina nina ndi sadila ka Adam Lucifer tangu nimebebisa na mani mabosa tata nzambi kena kubaka njindi ya kusala Adam ebe masolo ya ntete ya tata nzambi na Adam yavwandaka nini nsiku mume zabisa ngeme mona paradis yao yae bima nyonso kudiange bainti nyonso kudiange me yae kumekave tangu nsiku mekuza kubwa ebien kitatu mekota ya mutu na tata nzambi mpasi pe mebanda yawe na betetete na tangu ya bete na kubombidi la tama mingi veve tumemona batumeka tu sambila kisambo bapasi tata nzambi mekuza sala dake kikundi na Abraham diambu ya ntete tangu tata Abraham kena kusosa tata nzambi we nzambi memona c'est vrai Abraham kena kusosa munu bika muku kimondikisa na yandi bame soka sana ki kamarade nzambi metuba ngeke kamarade ya munu banda bubu ya mena ndinga nini landaka samu betu na ngeke kamarade hata atamana ngeke banda kuyokela munu nkailu kansi ifo kukatu sabima ya kati kima nyoso ngeke yokela munu nkailu katu sabima ya kati Abraham animekuza vueza kiduka na pigeon yavwanda bandeke zole mosi ya pinda mosi ya bwala tangu nimesala mutindina bokabwani mekota ndinga pe ya mpasi mebima nkuna ngeke kwenda kinkole ya salimak mpasi bubu yai yamekumina ngena munu tata mwanda velela yandi na metubete bete tunga babele ya yimpa beto na beno kansi bolongo la sapato botika mabe bamama na batata diambo nkaka 26 tangu dibundu mebima
En 1959, 60, betu nakenda kupusana, batu metu ba lokola dibundu mebi mananganda, mboti betu kokana na mabundu ya yankaka, kesa alaka commerce, trafic ya batu, miela ya batu na putu. Batu mekubika mambo ina, bawe na mekuza na papa di angenda. Bametu ba papa. Betu memona mbote en 56, 55, 56. 65, pardon, 66. Papa betu memona mbote betu diaka betu vwanda lokola mabundu ina. Faso bake sadilaka. Papa di angenda metuba na dibundu ya ive. Dibundu ya tata, ya kuteka ve, ya kusumba ve. Ale, kindu akitete mekote na dibundu. Bayina metuba, kana pidina mbote betu sala ba kominote. Ngedi angenda, ngesuka kuna na disimu wanzadi betu kwako. Papa di angenda tubaka yalenda salama ve atafioti nsiku. Yao kwa kena kukapesa bokabwani. Batata na ba mama. Mingi betena kumona ke nsiku ya nzambi yake kwa ndidiambu ya mpamba. Nzoka nde pasi ya mutu vana ya kele. Pasi ya betu vana ya kele. Andike na kutala beto kibubu yai. Ese beto na kutambula na nsiku. Andike na kunionga muke sala na banani. Batata na bamama. Luniongo ina nzambi niongaka. Na ibandelika menionga. Hamu salaka mutu. Muka nisaka ndike vuanda na ndambu wa munu. Nzoka ndike kwenda nandi diaka na ndambu ya satana. Bamama na batata betu vwanda mayele. Nsiku. Betu fana batela yao. Mambu nyoso papa kena kizabisa betu kusala ve. Kusala yao ve. Yana beni mekuwa memi na 12 precepte yina. Batu me balula mutindo ankaka. Tika nkabe tu kwenda na ibembe. Yandina pasteur vwandaka longa longi vwandaka longa nimetuba bo. Beto wana dibundo beto kimbango. Misiku bamebwedila beto malgré yeke na Bible ve. Bamama na batata. Bayina vwanda na ibembe yina bakuwaka. Eya salamu mpasi. Yawe na bine mwona ke muko oteka pinda saa musosa ba misiku yina kati na Bible. Samu betu ba jeune. Tamba ke yuvusa betu. Beno pe misiku trone dibundo wa beno. Ngeke zabi sabao. Beno pe beno ke tanka Biblia ngo. Me beno ke bakulaka yao ve. Ba mama na batata. Ngudi ansamu betu ke baka kwa kuna misiku nyoso tu. Nzambi kele mvukila ka difunda ya bambandu. Na bayina ke zona ka yandi. Bayina ke lunda ka batiku dukusu na yandi. Vala betu mefutu waka kavana. Batiku dukusu ke mingi batata na bamama. Kukota kisambo ansuka awa nzambi metuba ke. Munkuikizi foti kote kisambo ansuka ya mekuma nsiku. Soirée spirituelle. Ya mekuma nsiku. Beko yake nsiku. Nyoso yina nzambi metinda beto diambu ya kuloza ikele ve. Na yandi yake mfunu andike na kutadidi la mutu na mutu. Eske andike na kulanda mambo na mutu. Kadi muna lemvu andike kotisi la beto na zulu. Bayina ke lunda batikudukusu na yandi. Bao ke kota ndi na nkembo. Papa Simo Kimbangu kiangani andika ina kutubaka ke na mbandu ya ntete betu nungaka ve. Betu vanda mayele. Betu nungaka ve. Olendi tuba bau nungaka ve. Yazo na tuba ke batu ango betu kwandi yai.
Mbandu ya zolo betu nunga kafe. Ya tatu betu nunga kafe. Mene ya iya andike na kuzasa betu benu sala ngolo benu nunga. Tata nkaka ndizabisaka betu papa mezabisa munu Bambandu nyostu andike bunga ka munu. Yambala yai musala ngolo mutindo metu bila munu. Batata na bamama. Nzambi ya lemvo. Nzambi ya zola. Andike na kulemvukila kakwendi betu. Mubanza ngemeka tala na Hebreu 8. Alimetuba ke muke sala diaka luwa wanu ya impa na beno. Samu mupesa benu batikudukusu na mundu benu lunda ya. Meme mwana fioti ke kuzazaba ke munu muke yave kumbwa munu yandi mezaba ya. Meme mwana fioti. Andi kota na betu na nkinzi, andi sepilisa betu betu sepela na yandi, na kumbi ya data mwana pepe galo. Amen. Tena matufa. Na kumbi ya data mwana pepe galo. Data chukele mumazulu, bika kumba kuya zisoswa, bika kimfumta kukiza, bika luzo lupanga mabantoto kusumuzulu, utuvana dia kwetu kalumka lungu, utuyambulila mfuka zetu bonso betu yambule bati kwedi mfuka ututwala ni mumunukoka sututanda mkwa wabi kadijamu kimfumu kena ngolo yenkembo yenzitusu mumbu yambu seye mwani mwanda venela. Amen. Betumelomba mkungu Zara mwinda yomondi miyakimbangu lakisasoro misala ya kimbangu kengera bango baso bajali omokili boba yebete yondenzera ya solo genga lokora mwinda genga satara kimabino Bombo monankembo Genga rokola mwinda Genga satara kimabino Bombo monankembo Bandi mi baso Boi kapiko Nami mekano yamoki yo Epesa meli Nami no moku Bayako bongara bandini Genga rokora mwinda Genga satana kimabino Bombo monankembo Genga rokora mwinda Genga satana kimabino Bombo monankembo
simple instrument. Et si tu as oublié à l'année, la reine Mayele, la reine Louis. Papa, la maman, Yondo, et Yusho, Nabama, Nangai, pour aller poser la Mayele. Pesa Yusho Yabo, Pesa Yusho Kimia, pour pas nous voir dans un pays. Wana ndiye Kristiano wa leo kwa katika mwana katika Mungu Santo. Amen. Na kwa katika mwana katika Mungu Santo. Bonne Papa ayato ayate. Papa zali moya. Akuta biso na bona bias. Mama oyo na ndako kuna maya misho ndiye. Oya ndio mwana kitu ndio wote. Maya misho ndiye. Maya misho ya passe, mais maya misho est zéro parce que là ba kozi ba zo mona poa ba zo mema kilo. Poa zo mema kilo. Boma eza kangama effectivement parce que les chiens n'a pas dans le colonel Maïki, dans la communauté Miss, en allant dans la belle paix, papa de faire la pardon, dans la belle de Sana Awa, dans la bombe à pas faire ma tête, dans la belle de dans la mission, dans la belle paix. Donc, sur le moment de l'ouvert, avec l'hôpital, il faut que maman est vie. Comme on a aussi, ben on peut faire vraiment pas ça. Bisogno sono da tata come si motiva, cosa la mamma come mamma qui. Bisogno se lo vede. Dopo che nell'esortazione un successo da dire mamma di non vuole. Papà, pastor a dei bisogni. La mattina a dei c'era troppo. Vedi, volevo pensare. Aussi ici, la bomba tatama la peta dans le centre. Amen. Tout la bomba, la option, bomba tatama dans le centre. Autour la tata, moi, dans le centre. Se préparer pour na koyamba tata Molimo Santu papa président Mbote Nabino Mbote maman journaliste solo actualité moko kaka o ezali ko kanga Congo central ko banda matali tiko matakuna ko kena mwanda ezali boye ya tata mokonzi ya bule bozali ko milengele ndenge nini jete ki mbombombwa pour na koyamba mokolo lingomba na tonde botonde maman journaliste na ko pesa ngai maloba tozana kati ya mboka ya boma Korana Choral ezali ko milengele pona boyambi tata mokonzi ya bule. Ça fait 19 ans depuis papa na bonzoto aniata engumba ya Congo central. 19 ans. Ane asuko ezalaka na 2006 tuyambaka papa wa. Alors, comme vous voyez que temple ezali en plein chantier. Bisika na bisika tocha bakaro tozoko tonga pona boyeyi ya nzambe na biso. Papa Simon Kimbangu Kiangani.
ya ozomona ambiance ya chorale jour wana ekozala makala ekomata putulu ekotikala. Donc papa aza le bienvenu epai ya bana na ye na ngumba ya boma. Vraiment na sepeli makasi mama na ngai. Matondo mingi donc lipa bapaya café ngombe ya papa Kimbangu nyonso wana cheteke kozangisa. Ekozanga te na tino ozomona animation tozo milengele déjà. Toko yamba bapaya ebele. Bambuta ya cabinet, ba conseillers généraux, les inspecteurs, collège, toko yamba bango na bembe ya malamu penza. Sisele o salama muke tozo bomba kama na mabenga na biso. Mwa lipa, mwa safu, mwa nguba ya bapaya. Yango wana mama na ngai. Matondo mingi. Solo batatana ba mama to katisi na ngambo ya dirigeant. Toke ne pe ko zwa kuna activité to pe motivation na bango na tina ya likambo e na tokei. Toujours na kati ya ambiance, na kati ya ngibon, na kati ya animation. Et si wapi to yepe ko kutana ba responsable ya grande chorale de dirigeants na tina ya boye ikaka ya tata Simo Kimbangu kiangani awa na kati ya ville ya Boma. Kilimo bimba ndenge kaka toyebisaki na bino ete ambiance na kati ya ville ya Boma awa na paroisse centrale pona boyambi ya tata mokonzi ya bule ezali solo bongo na température makasi toyoki mélodie oyo la grande chorale de dirigeants ebimisi kasi tokozoli loba epai ya papa président ya chorale atalisa na biso mbuta mbote na bino mbote mama tomoni chaleur tomoni mélodie toyoki nkunga tomoni esengo na elongi ya balanga nzembo ya tata kasi lolenge nini dirigeant azali komise ko se préparer koyamba nzambe kati na bato oyo kokomela bino awa disciple na kati ya ville ya Boma. Merci beaucoup maman nakanisi bino moko boza ba témoin bozomona donc oyo ezali avant goût parce que biso nyonso tozali awa toyebi ke papa Simo Kimbangu angani a joué na Boma après 19 ans donc depuis 2006 aniata mabelo ya Boma. Donc, tozozela ye na motema ya kofonga oyo ezali avangu po tokende Yerusalemu e na banzi na ye na biso tokomata nzela moko na Yerusalemu mais awa na Boma yo moko ozomona to bana dirigeant Boma baza na esengo makasi. Mais papa président oyebi ke tata mokonzi ya bula kotambolaka na nkangu mais c'était pas disposition ici azwami d'ailleurs soki boko patienter muke tant to leka na défilé boko mona déjà avant goût ya moi biloko to bongisi pona boyambi ya tata Molimo centre na délégation nyonso e kolanda ye. Voilà ambiance la grande chorale de dirigeants bazali komilengele pona kozela nzambe kati na bato sika yambo ya kolongwa n'est-ce pas la grande chorale de dirigeants awa wapi toyei pardon Oye awa na kati ya koreki chorale des enfants kimbangiste oyo bapesaki bulldozer na kati ya Yerusalemi ya sika kasi biso na bino tokozwa n'est-ce pas animation oyo ezali kosalema awa nyonso wana mpona kobongisa lolenge nini bakoyamba tata mokonzi ya bule awa na ville ya Boma.
19 ans après chorale des enfants kimbanguiste nako démontrer force na bango na nkamba kopesa bulldozer lelo oyo tala animation pona nini pona boyambi ya tata mokonzi ya bule kasi biso na bino tokoyoka mokambi ya la grande chorale de la ville de Boma chorale des enfants kimbanguiste atalisa na biso papa président bote na bino lolenge nini abozali ko présenter parce que ba lobby diriger lobby était bopesi bulldozer mbongo esili papa zoya eloko ezate bino koreki bozali ko milengele boni pona koyamba nzambe ozali ko komela bino 19 ans après ya liboso nazongo si matondo mingi na ndenge bozuli kanisa ko yakozwa image ya ville de Boma parce que ville de Boma est d'abord ville historique na niveau de l'état premier capitale ya Congo na niveau lingoba nzambe tata molimo santu bavandi awa papa kisolokela avandi awa papa de Biangenza avandi awa ofu mambanza pe avandaki awa atangi kutu awa donc ça fait historique pour mutuna na yo sikoyo donc biso bana Boma mbongo ezali papa aya papa toto yate donc miso no zambangi ndenge sengo zali awa bana Boma lobi papa aya mbongo ezali mbongo ezali te ezali oyoki yo moko mama matondo mingi mbongo ya nzambe bato na ye balobi mbongo ezali papa totombeli yo boyei bo eyokani animation
ceinture ya papa tozwami na ville ya Boma esika wapi nkunga ezali kobetama bino bokozalaka kibati na tata Molimo Santo mbela to pe sango ya boyei na a lolenge nini bino bozali kobongama mpona koyamba Nzambe Molimo Santo. Bon, mpona toyamba papa vraiment faut toloba ke ville ya Boma eza mobilisé surtout biso sentir à papa na MSSK ba répétition eza kosalema parce que biso nyonso posa na biso nde papa akomela biso aumeli penza po akomela biso surtout ana mboka Boma vraiment toza kozela ye misala eza kosalema surtout mpona kobongisa bisika po toyebi ke ntango papa akomi kotambola na cortège moko akosakana te wana nde toza kobongisa barésidence bisika même temple toza kobongisa je crois que bilili ezali ozo komona yango vraiment toza na bosepeli posa na biso Nzambe na biso akomela biso po tozwa mapamboli ville mpe efongwama po vraiment Boma toza na mwa mikakatano ebele toyebi ke soki Nzambe ayeli biso makambo nyonso wana ekosila. Merci maman. Matondo mingi. Merci. Batata na ba mama boko remarquer que ambiance ezali ko continuer awa na kati ya ville ya Boma. Esika wapi faki ezali ko kula nkunga. Kasi ba héritier bazwami awa bakolo makambu. Bakolo maya sima. Neto kokuto koloba na président. Papa président atalisa na biso lolenge nini o bango bazali ko se préparer. Po bayamba tata mokonzi ya bule babongisi na bino nakoyoka mbela 19 ans après ya wazali koyela bino ndenge nini ba héritier bakolo tata bazali kobongama. Merci beaucoup toza na esengo makasi na boyei ya Nzambe na biso parce que 19 ans après ndenge toza awa Boma eza bien te eza kokangama na makambo ebele toyebi ke koya na ye nyonso ekofongama vraiment tozobondela makasi azongela kuna ata komela biso na kati ya Boma awa. En tout cas, toza déterminé. Lobi soki bokozala bokomona. Koto nyonso tokokule babéton po ete tata mokonzi soki aye azwa poussière te na tribune. Donc toza déterminé biso toza bahéritier na ye abakisa biso oyo ezangi biso parce que biso toza na nsima na ye. tozali mpe na mopanzi na papa directeur technique oyo akotalisa na biso mpe na koti ya technique lolenge nini azali komilengele mpo nkunga bango bakobetaka tolo bahéritier bana bakolo likambo te bayebisa na biso mpe lolenge nini bazali motive bazali kobongama baprécaution badisposition mpo na koyamba Nzambe Molimo Santo. nakomba tata ya mwana mpe tata Molimo Santo mama journaliste sepeli na motuna na yo. C'est vrai, biso bakimbangiste. Un vrai kimbangiste. Ayebi ke papa Simon Kimbangana azali Molimo Santo. Molimo Santo aza muntu oyo azalaka de temps en temps na biso Molimo. Sikoyo tozoyamba ye na musuni. Vraiment kitoko mingi. Biso nyonso toza peza osake. Toza vraiment kitoko. Tozo sepela eloko wana. Préparation eza vraiment makasi. Eza na monde physique, na monde spirituel. Tu vois? Papa Simon qui m'a azabé Molimo Santo. Ce qu'on doutait, yo muto koyeba. Mais biso yebi que à part yé, mutu mususu azana ye kaka te. Bandaki ma yuto lobaka, ye kaka. Si vous voyez la biso en live, anda to sabo ye kitoko to zela ye, nzambe ye moko tata nzambe, afon la kaba moyen nyonso. Oyo c'est dans sorte to yamba kitoko. Merci maman. Fliki wow! Toujours na kati ya ambiance ya accueil chaleureux. Ya papa Molimo Santo, tomoni bilombe oyo bapesaki kafumba kata camion ben na nkamba. Bapoche na bango zana ya kotoboka déjà parce que nyonso basi basombeli ben. Yango na papa président kotalisa na biso lolenge nini jeje ki Boma azali komilengele pona koyamba tata Molimo Santo. Merci beaucoup na kombo tata mwana pe Molimo Santo ndenge toza boye na cadre ya Jejeki Boma toza vraiment na ba sensibilisation makasi pour koyamba Nzambe na biso po ete ye azali Nzambe biso ali batu
koya na ye fali tobongama azala kosepela asentir ti akoya ayoka keno bana ne ya boma babongamaki parce que bazalaki averti ke nzambe azokoya kaka ndenge baateyaka biso na bible ke ntango yo ozokona kokutana na nzambe toyebi exemple oyo ya basi mitano ya bandumba bamosusu bayaki na baminda ya pamba e bamosusu bamemaki na mafuta na bango mpona kopelisa bamosusu ntango mokolo akomi nde nsima bake koluka mafuta ekomaki trop tard nde yango na biso na boma na jeki tozokomilengele makasi mpona koyamba mokonzi na biso nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci. Mbongo nyonso esilaki deja kuna na mutuka. Mbongo esilaki na mutuka me komi ye azali nzambe ya ye ekosilaka te ekozongaka lisusu asili kosenga biso lisusu eloko ya mibale asengi biso blocon mutuka mosusu oyo tokopesa na 2026 donc cela veut dire que ye kaka moto apesaka toza kobanga te mpo akotondisa kaka baposhe yango ekotonda mpo tosepelisa ye jeja eyokani nsima ya jeja mouvement social ya surveillance de l'église pied gauche ndenge tozali komona mapinga bilombe basoda ya tata molimo santo awa boye nkangu ya tata molimo santo ezali koya mbela basoda bazwi lolenge nini bazali komilengele pamba te histoire ezali kotalisa na biso ete papa uta 2006 aniataya donc mama soldate oyo aza na mopanzi awa amoni nanu tata molimo santo te awa na boma sika boye azali komona ye na nzoto mpona molimo kozala na biso nini oyo bakonzi ya MSSK boma bakotalisa na biso na mabongisi na bango mpona koyamba nzambe molimo santo. Merci beaucoup maman journaliste na komba tata mon appelé mon santo biso basoda ya papa Simon Kimbangu Kiangani kati na ville na biso portiere ya boma tozali ya kobongama mpona koyamba nzambe na biso molimo santo biso basurveya ya liboso tozali ya kobongama physiquement tozo ko préparer ba honneur ndenge ba changement ya honneur ekomi commandement ekomi na ndenge ya ki Congo tozo ko bongisa yango et puis ko tozo ko bongisa pe ba poste na biso omoni na sima na biso poste tozo cha crepsage couleur tout ça pamba te tata molimo santo akoya kolekela awa esengeli esika oyo ezala kitoko ya mibale tozo ko bongama pe na ndenge ya molimo pamba te ye moko pe ateyaka biso yango bongisa na ndenge ya musuni bongisa pe na molimo tozo salaka pe mwa babeko tozo salaka bagarde baveye basacrifice donc tozo ko bongama mpona koyamba nzambe na biso molimo santo toza na posa na ye aya aniata mabele na biso oyo papa soki aniati awa biso toza na elika ke tokozwa mapamboli badifficulté oyo toza nango na kati na vie na biso ekosila vraiment yango susi na biso ke papa aya tozo kozela ye toza ya kobongama sur le plan technique toza mpe na technicien oyo azali awa akoki mpe kobakisa liloba. Voilà, papa technicien ndenge kaka mokonzi alobi soki mpe liloba ya kobakisa ezali na ntina ya mabongisi nyonso wana ezali mpona kotalisa tata molimo santo attachement na biso ndenge tolapa ndai tokopesa ye maboko mpe kotombela ye boyei malamu parce que modele babere evandeli seke boza pre mpenza makasi. Merci maman journaliste tolandi na bokebi nyonso touti kolanda papa VP papa Masolokele Mvumbi Roger ye azali deuxième vice-président ya ville ya Boma ndenge auti komanyola yango ezali bongo vraiment Boma ezali ville historique ndenge toyebi yango première capitale ya mboka na biso e na Boma toza na esengo mingi bapapa bango nyonso presque bafandi awo tobandi na ye moko Kinzembo 70 ans mausolée toza nango riche yango ezosala biso ke malgré toza kaka pona o etali boyambi ya tata nzambe ndenge papa vice président uti oloba yango kuna toyebi devoir na biso ba devoir oyo apesaki biso yango tozali kosalela po tomilengele pona koya na ye parce que ye aza moto soki obongisi te ntango akoya akozikisa yo lipamboli ntango ekotaka na nzoto ya motu eyebanaka te malédiction mpe ntango ekotaka eyebanaka te yango wana biso tomilengeli pona koyamba nzambe c'est vrai depuis 2006 azalaki awa toyebi ke 19 ans déjà passé boye ene na mboka Boma ekofongola biso nyonso oyo ekangamaki ekofongwama ndenge toza jeune na koko eliki na biso ezali ke aza molobe na biso. Pour na plan technique déjà depuis le 29 juillet
changement ya Congo ya honneur et pesamaki na mboka nkamba biso déjà les vendredis nango to lansaki kuna epesamaki mardi biso les vendredis déjà to balansaki ki Congo donc tozali déjà prêt pour na koyamba papa les restes nango ekoyeba na sur terrain biso to mi bongisi tozala kozela papa massivement bino moko bolandi mama Bougumès ndenga lobi bolandi papa de la ville bomoni ambiance ndenge ezali tozala kozela papa na motema moko donc aya na ezala koya lobi toza prêt et surtout que ayebi biso déjà ndenge tozali parce que ya Nzambe na biso. Pied gauche, pied gauche, gauche, pied gauche, 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 sécurité de l'église kimbangiste. Eyokani. Voilà, ndezalaki bongo poko ya lelo to silisi na ba soldat ngana tata molimo santo pona kotalisa na bino lolenge kani ambiance ezali ko se tenir awa na oesika wapi bayebi na kondima pe na koliki ete Nzambe molimo santo mopesi kimia mozalisa likolo na se akoyela biso pona nini te to bongisa ndako yanga na ya Nzambe pamba te yazali molimo na petwa molimo na kimia nde to tikali wana kaka na kati ya ville ya Boma poto découvrir ya mingi ebombami. D'ici là, portez-vous bien. Merci.